ikaze aho muherereye muri benshi muri iki kiganiro tugiye gukora, aho tugiye kugikorera ni irundu, aho mwagiye mubona hagiye hasha imihana, cyane cyane umuhana wo kwa Muzemba Kangata ariho kwa Revera Kagigi. Ahangaha turi kumwe n'abaturage baho bavuye iyo bahungiye, muri iki gitondo babashe gusura iwabo. Twajanye nabo muri uru rugendo ngo tuje kureba ibyangiritse, maze twashatse kubabaza uko babonye inzira yo kugera hano hantu. Koze munyamakuru kugira ngo tubashe kugera hano hantu byaciye mu nzira nyinshi kandi zigoye, mu buryo twarinze gusabisha mu basirikare. Duhereye hano kwa abasirikare bari kwa Buhimba, turabasabisha baratwemerera, biraruha bigera kuri komanda secteur arabyemera, baduha abasirikare baraza mu muhana. Niyo mpamvu utubona natwe tuje kureba uko ibintu byagenze. Hanyuma nk'amakuru mwaba mwarumvise mwaje kureba naya? Icyo twarangije turi hakurya y'umuhana nuko twarangije imyotsi mu muhana amazahaya. Kugeza kuri ubu waba ari umunsi wa mbere mugeze hano nyuma yo gusha kwa mazu, cyangwa hari ubundi mwaba mwarahageze? Ni umunsi wa mbere. Nuko niho tukiyagera. Ni muramenya amazu yahiye n'atarahiye? Turamenya ibyangiritse n'ibitarangiritse, ariko muri make icyo tuzi nuko byose byangiritse. Yego, muraza kubikurikira muri iki kiganiro. Nyuma yaho tuvuye kureba ibyangiritse, turaza kubereka amwe mu mafoto ndetse n'amavideo turi hamwe n'abaturage mu muhana. Abaturage turabihanganishije. Yego. Nabo bari mu mazu yabo. Wowe inzu yawe wayisanze gute? Nasanze inzu yarahiye, bafashe ibisaswa byari mu nzu, byari mu byumba, barabizana bashyira kuri iki gitanda. Iki ni igitanda cy'abana cyari kiriho imatera yabo n'ibirengeti, n'ayanje barayafata yose bayahuriza kuri iki gitanda, baratwika n'amahuzu y'abana yari amanitse aha, n'ayanje yose barayazana baratwika. Niyo mpamvu mubona inzu yari kwisha gutya amasharpa agatibuka. Ibi byose ni imatera n'amahuzu y'abana batwikiye ahangaha. Dore ngaya amasharpa yo hejuru y'inzu yari katibuka. None rero kuba mwageze hano mukabona ari ibingibi kandi bababwira ko ari abasirikare ba leta, mwabifashe gute? Noneho ni abasoda ba leta, none uko nguko ibi byose bagomba kuza nyine bakabidufasha, nko kubera kuko ntitwongera kugaruka ahangaha bahari. Batwishyura ibintu byacu batuheze, ntabwo twozaga ngo turyamishe abana, nta matora, nta mahuzu dufite yo kwambika abana, ibyo kurya byose barajanye. Uku ni ukuza kureba gusa, turareba nitumara dusubireyo. Hanyuma biravugwa kuko uri n'umupfakazi, urabona ko uzogira ubundi bushobozi bwo kubaka inzu gute? Ubwo bushobozi ntabwo mfite, gusa nkabagira neza, cyangwa se iyo leta yabikoze nkabinkorera, nibwo nokongera kugaruka hano, kubera kuko ndi umupfakazi ntawe unyubakira, n'ubundi nabagira neza bari banyubakiye. None dore ukuntu babingiriye. Iriya myero muri kurangiza hariya, aha ni hamwe, iyi ni amaka muri kubona amahema ari mu mazu mu mihana y'abaturage. Biriya myero mubona ku musozi ni ibigori by'abaturage byariwe biri ku musozi. Biriya ni ibishishwa biri ku misozi y'abasirikare bagenda bava mu bishanga by'abaturage aho byariwe. Kuri ubu ngubu badafite uburyo bwo kugera hariya hantu. Murebe namwe hariya muri ya karatusi, biriya ni ibishishwa by'ibigori biba binuye mu bishanga. Imisozi yose ahantu ubona akantu kera, biriya ni ibishishwa by'ibigori. Imirima y'abaturage kuri ubu ngubu irenga 50 iravugwa kuko yashize imazwe n'izi ngabo ziri mu mihana y'abaturage hano irundu kwa Revera Kagigi. Dore rero zimwe mu mazu uko baze bazibomora, ukuntu bazibomoye mwirebere. Aho inzu zabomowe bingana gutya. Kuno kubomogwa kw'imazu n'ingabo za leta. Inzu zahindutse imiryango gusa. Kuno kubomogwa, aha nta muryango wahabaga. Kuno kubomogwa, kuno gusha. Uratubwira amazina hanyuma utubwire uko wasanze inzu yawe uyu munsi? Jewe nitwa Ngabo Ntaremerwa Augustin, ndi mwene Ntaremerwa.
ngeze hano tugeze hano twarinze gusabisha kuvuga ngo tugere hano, iyi ni inzu yanje namwe murabona ukuntu yabaye, kandi ibi byose twabikorewe na leta niyo yagize gutya, niyo twari tuzi ko rero ducunga umutekano. Jewe bwa gatatu bwa mbere inka zanje zose zanyazwe na leta, nanyazwe n'abasirikare mbibona, bandi inka zanje zirarangira nari nsigaranye ino nzu, none nayo dore ukuntu bayigize, imirima iyo nari mfite imirima ibiri y'ibikongo yari yeze, iyo yose nayo yashize. Kuri ubu biravuga ngo ko maze kurenga imirima 50 imaze gushira hano rwose. Muri iyo mirima 50 harimo imirima yanje ibiri yari yeze ibikongo, iyo nayo yararangiye. Mfite abana kandi nakamwe, mfite abana 10, sinzi ukuntu abo bana nzobagira kabisa, icyo ni ikibazo. Rero nkaba niyambaje leta yacu nyine tuzi ko ari yacu idukamiye, ko yo dufasha nyine kare ukuntu yotugirira ikadutabara, n'abagira neza ahubwo batwumva, abandi batumva imbabazi buza nabo bakadufasha. Nyuma yo kuhagera wasanze bimeze gute? Hageze no kumirwa gusa, byabaye nta muntu ushobora kubivuga kuko birenze gutekereza k'umuntu. Nimwirebere inzu ukuntu bayitwitse, nta kintu na kimwe twigeze gukuramo, ibintu byose barafashe baratwika, n'ibyo byibi muri kubona ibintu uko bimeze. Ni ukuvuga ugereranyije ko umunsi wahunze nta kintu wasohokanye? Ntacyo twasohokanye kuko twasohotse badufatiyeho imbundi. Ni ibintu byose byahiriyemo? Ibintu byose byahiriyemo, twari ko dukiza amagara gusa. N'imiryango yarahiye? Imiryango yarahiye, ariko cyane cyane byahiye n'ibintu byari mu nzu byose. Ibitanda, amahuzu? Ibitanda, amamatera, amarengeti, amahuzu, ibyo kurya, muri make nta kintu twigeze dukuramo. Twikomeje n'inzu yawe, iki ni icyumba kimwe, dukomeze turebe ibindi byumba. Hari muri salo batwitse imisego yari irimo, n'andi mahuzu yari yanitse baraza babitwikiramo. No ni iki cyumba kindi cy'abashyitsi baragitwitse, batwika ibintu byari birimo, imyenda n'imatera byose, kuko twari dusanzwe mu buzima busanzwe dusasa dutegura neza, byose byarangiritse, byose nta na kimwe twakuyemo. Wasanze muri huzu yawe se? Wasanze zaba barazitwitse zose? Hari zo bajanye se? Umuriro warakongotse, ibintu byose byarakongotse. Bashaka zose zavuye. Aha hari mu cyumba, wibaze ukuntu bakigise n'amahuzu yari arimo yose. Iyi ni imiyonga, yabaye imiyonga, ntabwo zoroshe. Ibi byakoze igisirikare cya FARDC kiri hano Minembwe. Aya ni amadari yari yubatse muri iyi nzu. Uyu n'undi muturage rero twagezemo wiwe, aho twamubajije nawe uko yasanze iyi nzu, wayibonye gute? Oyaye ni ugutangara, ntabona uko avuga. Inzu usanze yarashize, nta kintu habe na kimwe ntacyo nsanzemo. Aha hari mu cyumba, ni ukuvuga ngo wari wasize ibintu byose bidendeje? Byose yari nabishizemo, nabishyize ku idari, ibintu byose byarahiye, nta kintu na kimwe nsanze mu nzu. Idari ryarahiye ryose? Idari ryarahiye, inzu yarahiye, muyirebe namwe, nta shatsa habe n'imwe rikiriho hejuru, amaganje imisumari yose iraregetse, nta shatsa nayo bifashije. Ariko se ntibababwiye ko ari bandi bazitwitse? Ni abasoda ba leta, nibo baje batwika amazu. Twebwe twabaze kubona ubwo abasirikare batuzungurutse, tugira ubwoba turahunga. Duhunze twame dusohoka mu nzu, nta kintu dusohokanye, dusiga ibintu byose mu mazu. None turagarutse dusanga nta kintu habe na kimwe. Turatangaye kubona ngo FARDC niyo itugiriye gutya. Twari tuzi ko ariyo buhungiro bwacu, ariho twohungiraho, ndetse bari bavuga ngo tuzi ariho duhungira, ariko dutangajwe n'ukuntu batugiriye amazu, ngo nibo baje kuducunga, ariko dutangajwe ariko kuko aribo batwangirije amazu bene uku kuntu. Twatangaye, jewe ko ndumva ntangaye kandi ko ndumva nyumiwe, nta kintu umuntu yobona ukuntu yovuga. Ndatangaye gusa kubona ngo
Faridese niwe waje kuducunga niwe utugiriye gutya amazu. manake kuri ubu ntimuba mukize ko bibacunga. Iyo ducunga gute? Iyo dutwikiye amazu iyo ducunga. Mm. Iyo ducunga ahubwo yaje kutumara no kuturimbura. Jewe ngeze no mu ruzitiro sanze bakuye ibijumba barangije. Waruje gushaka ibiryo by'abana? Narije gushaka ibijumba by'abana ngo bajye, none sanze bama bashikura utujumba twose bata ku musozi. Ndatangaye nari nasizemo ifu, iyo fu iyo yahiriye mu nzu naho ibindi gizo sinovuga, nasizemo harimo akavati k'ibigori akagege, none sanze ako karahiye karashize nta kintu na kimwe. Ni bamwe mu baturage bageze hano rero nyuma yo kubereka ko bageze mu muhana wabo, aha bageze mu mazu yabo. Uyu ni umwe turi kumwe nawe mu nzu yiwe aho yasanze inzu yarahiye, ari kureba atangazwa n'ibyabaye mu nzu yari atuyemo. Umurimo harimo wawe? Umuneba harimo wanje, iki ni icyumba cy'abana banje, cyari kiriho amakara, kikabamwo ibirengeti gusasa n'icyo kwiyorosa n'amashuka yanjye nizo byari ahangaha. Mbese n'amahuzu yiwe yambaraga yayashiraga ahangaha. Dore ngibi bishiri, dore ngibi by'amahuzu n'ibirengeti. Mahuzu n'ibirengeti ibintu ngibi. Iki ni icyumba cy'abana banje. Iki nicyo cyari icyumba cyanyu? Ni pole kabisa. Iki zose namwe murabona ukuntu zabimeze. Aha cyari igitanda. Aka ni agastajeri kabagaho ibintu byose bimanitse, amasahani, ibintu byose bimanitse ahangaha. Aya ni ameza twarandikagaho ishakoshi n'ibitabo za Bibiliya n'ibindi bitabo byose n'iby'ikanisa naha byari birunze, n'indi shakoshi mbese sinatondagura ibintu byari muri ino nzu ngo mbimare. Iri dari ryari ryuzuye ibisakwa, ibishyimbo, amasahani, byari byubatswe neza na kare, hari hameze neza, n'inzu yari imeze neza, ndetse abaturage bose bino abakozi bose barazaga, nimwe bariraga nimwe bararaga. Harimo n'amasahani yaje ya teremusi, namwe ko murabona sinavuga ikintu n'ikindi Zahindutse imvungu zose. Zahindutse imvungu, mwirebera imvungu. Harimo n'agasanduka ka koperative nako kariye ngaha. Kana agastajeri k'ibintu, mbese ibintu byose byarashize. Namwe mwirebere ukuntu bimeze. Ntawamenya ko ari inzu yari ingwa yera pe. None dore ni umuranga. No kwihangana.